روز باش تماشاوانن هیجا ایرو سیاسی تباخه جبو مکردان روزک رشه شینه سالوگرا کمکوجیا شنگالیه ایرو تمام برنامه ول سروی مجربه اف دیمنه کنها لسر اکران ام به هفرا دبینن اف زندیج شنگالینه دقیقی که ریز دگرن جبو بیرانین قربانیان لستودیو سباتین گلتیکین روزنامه وان بمرایم و مستبخیراتی. خیلی سپاس. پشتی نیف ساعته کدن خبات شاکر هلبسوان و مرابه دیسا امی بحثا شنگالی بکن امی قربانیان ببیر بینن. هنرمند ادریس باگوک جی در نیف ساعته داویه برنامه دو بمرابه. ما مستبری کن بحثا شنگالی بکن. نها دوه بشاف بویری که قومی لروجوی کردستان لمن بچه ل وکیدن کاز نوچه بخونیم دیر عفر از بارد کم مسئله کی پرووکاسیونی هیا داخویانی قصدی هیا از پیشی بخونیم جبو تماشاوانه مبزن من بحثا چید کن باشه هدیه دیم بحثا شنگالی جی بکن تدبیرین کدوی ورنگرتن چاوی خلکی سرمایه بطیبتی دولت ترکیه خوازه پرووکاسیونی کی چه بکن جبو بکر به مداخله بکن ریل بر پرگاله کی کردان بگیره ناوند راگاندن یا هزین سوریه دموکراتیک قصدی ده ساعتین درنگی شوا دو ده درباره ایرشا کومنگریده هزین حکمت شامی ده یا لدجی گندوار باجار دیر حفری داخویانیه که دایه کاتی ده چه هیه دبیجه قصده هزین مال هم بر ایرشین لدجی دیر حفری مافی خواه ای پرستنا روا بکارانین دیر حفر نا هرمکی دبن کنترول قصدی دایه هنک ج دکمه باشوره من بچه ج روجاوی کردستان هنکی دوره یعنی عالیه روجاوا افراطیه ناوند راگاندن یا هزین سوریه دموکراتیک قصده ادعاین لسر زمان ریوبریا راگاندن او پیوندیان یا وزارت پرستنی یا حکمت سوریه هاتنه کرن یعنی ادعای حکمت سوریه هیه دبیجه نقطه وان جالی هزین مه راستی ایرشکی هاتنه ام و ایدای رد کند بجه قصده برواجیه و کومن ندیسیپلین کری کومن نناس انگریدای هزین حکمت سوریه شانتاج کرن دمپی کرنین لعنین شر ام بسر هرمات در حفره و بردوام دکن یعنی او بخواه ایرش دکن تکیون و حرکت پرووکاتیف شوا بری وان کمان زیدتری دهان توپان هرمن شینی لهنه توپاران کرنه هزین ما مافی خوی پرستنه بکارانینه برسف دانه جیه بجیه وان چتیان هولین وزارت پرستنه ین گوهرتنا راستیان هیا وزارت پرستنه خوازه رای گشتی بخاپینه اف ناکه و خدمت اولهی وارامیه ولد دبیجه قصده هزین ما لهم بر ایرش و شانتاج کرنین دوباره ین وان کمان خراد گرم هزین ما تفگری وان کمان این کلاندنا خندقان این آنینا چکتران دشوپینن اف یک نیت وان یا راگشی نشان داده دوی دری دجی خویاد به هم او چکدار انگریدای دولت ترکیه و قسمه کی وان دبن کنترل شامی دانه قسمه کی وان بی کنترلن جنها و خندق دکولین عرضه دکولین شوارا چپر آمده دکن اف جی نشان داده کدده من پیشمده دبه کو شر دیسا چیه ببه پرووکاسیون هنه قصده بالی دکشینه سروی خطریه ام ددمکی ده دیار دکن کو پیوستی بی رزگرتنه هیا رزگرتنن لهمبر آگربسته ام بانگ لسازین علا قدر ین حکمت سوریه دکن ببر پرسیاریه خرابن وان کومن ندیسیپلین کری ین کو دبن کنترول آودانه کنترول بکن بلا جهاد خود در نکوین جو کنترل در نکوین وزارت پرستنه یا سوریه راگاند ده ایرشه که هزین سوریه دموکراتیک قصده ده اف ادعای وانه لمن بچه دو هیواره 4 عسکری وان حتنه کشتن یا جی کشتن تیده تونه قاسی کو ام پی حسیان تنه بریندار هنه 4 عسکری وان و 3 سویل بریندار بونه ev iddia vane yani dibêje pêşî qesede êrişkirî helbikî tiştekî wisa tune tam bervajî komêne nas mamoste
چیه مسئله؟ چما tam da Agrbest'e de Agrbest'e de nabara kasede u çektarın gride devlete Türkiye u hevditin jihane çine mesele ki heremiye yan debek u mezin bebe. Yani ev mesela به هر عالی و کار ورکشاندن کار مثلا مزن جیب به خطر جیب بخوره بینه جیبر که آن لسوریه کوم جهادیستین که رژیم اسد کت کوم که هتشی کوم جهادیستین هتشی آتن ورد ev Türkiye got ev koma Türkiye beşe en ban koma kontrol bükün çima kontrol bükün jiber ku de Suriye'de peşketine Kurdan en peşiyle bir Kurdan bükün. Aliyedine yani heze navnetevi herkes de Suriye'de ligor berjivendiyê xwe plan û plansaziyekê çê dike. Niha dîsa di navbera em bêjin Esed ji xwe ji ber ku Suriyeyeke navendî xwest de wî de ısrar kir ji aliyê hêzê navneteweyî de hat em bêjin Şam terkir û nexwaztin li wir bînin. Ev komên cihadistanîn ew jî heman polîtikayê didomînin lê li peşiya van mesela divir da hususi devleta Türk bu taybeti dixwaze ku hêza Kurdan emzanın li Suriye Bakur Rojalatê Suriye hêzeka dixwaraxistin kirî disiplîn kirî ba artêşa xwe bisazî û dezgehên xwe rêveberiyeka xwe serê ye. Lê Türkiye ji vê pir aciz e. Ji ber wê dixwaze çi dibe bila bibe bi awayekî vê bike bin kontrola cihadîstan. Wekî ku te jî berê behs kir ev mesela li min bîjê şerê li min bîjê hebû Qerakozap hebû bendawa tiştînê hebû li wir şerekî pir giran çêbû. Agdirbestek li wir hat kirin diha van rojên berê ev dixwazin mesela qesede û rêveberiya xwe ser tin bê dixwaze em Suriyeyeke ku hemû gel bi deng û rengê xwe Türkiye demokratîk dixwazin bi hev re bijîn di yekîtiya Sûriyede lê komên cihadîstan bi taybetî bi em bêjin bandora Tirkiye viya qebûl nake ji ber ku Kurd li wir dibin navê statûyekê de li wir bijîn viya qebûl nake û provokasyona pêk tune ev provokasyon yek Türkiye dixwaze bi rastî belkî mesela ew ki ebe niha wedî gava êrişê Swêdayê kirin wan çeteyan çi kirin dibin navê eşîrên Ereban de hin komberê xistin kirin wan êrişî Durziya kir û artêşa em bêjin artêşa niha girêdayî Şamê jî got ez çim nabenkariyê bi silser wî navî êrişê Swêdayê kir. Neka dewleta Tirk jî niyeteke wisa heye yani devleta Tirk işte şer dîsa derket ev komê Ösod bêjin girêdayî devleta Tirk dîsa komên nav HTŞ'da li vir şerekî çê dibe ez dixwazim müdaxaleyê vî şerê bikim bikeve Sûriyê ji xwe dert ew e li gor xwe Sûriyê de hêza xwe bicihkirine derdê Tirkiye. Aliyekê dinê mesela ev HTŞ bibare nivîsa binî hevan vegir hûn bigarînin behsa min bi çê dikin spas. Provokasyona kedin eyn tiştek lewkê kirin niha di qada navnetewî de ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyê hin hevdîtin hene em dibînin li Fransayê hin hevdîtin çêbûn davbera Qesedê işte Fransa di nav daye İngîlistan di nav daye Amerîka di nav daye dixwazin li Sûriyeyê tiştek aramiyekê çê bikin li gor xwe li gor dîzaynê xwe lê mesela ev li Parîsê dibe hevdîtin çêbûbûna di qada navnetewî de işte ev dehê Adarê xalen meha Adarê de navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de Mazlum Abdî Öcalan da peymanek hatibû bi dê xalan hatibûn îmza kirin divê egerên vê peymanê yani xalen ku divê peymanê de hatibûn qebûl kirin bicîh werin ev bicîh werin lê hikûmeta Şamê divir de ew nîne zêde naxwaze li gor van xalan te bigere çim niha divir de jî ji ber ku ev di qada navnetewî de Kurd di qada navnetewî de işte şêw dixwazin tamam ez Sûriyeke yektirtî dixwazin lê em mafê Kurdan jî dixwazin entegrasyona bi Sûriyê re em dixwazin lê entegrasyona ku hebûna me qebûl ke hebûna gelan Durzî Alewî Kurd hemû gelê din qebûl bike entegrasyon Sûriyeke wisa niha ev tiştekî rewa û mafdar e û di qada navnetewî de jî piştgiriyê digire ji ber ku van hevdîtinan talok jî bikin van hevdîtina talok jî bikin HTŞ li provokasyonê digere û qeseden nav lê kiriye mesela ez vî navî komê ne dîsîplîn kirî bi rastî ev vî naviya ew nakim yani belkî zimanekî dîplomatîk hatiye bikaranî divir de lê vana rasta rast girêdayî devleta Tirkî çeteyê girêdayî devleta Tirkin û hêzên cihadîst ên HTŞ'ne vana Daeş bixule
وانا برمایه داعش بخونه نها تیک چون د سوریه تیک چون لهمبر کرد تیک چون هاتن تیک برن نها حکومتک لگوری برجواندین هیز نافنتوی حکومتک هاتی آبا کرن داعش خود بالنابه و حکومت جنوب خبره خرسدن دکه جنوب دخوازه هرم بگیره بن کنترل اخو و پروواکسیون اوی جبر و بشوده لگوم اوی چه بن براسی پر خطرنه بنا پروواکسیون پر خطرنه آلیه که ترکیه اوی بخوازه و بکه او مداخله سوریه هندور بکه دیس امکان دزانن کل باشوره کل باکوره کردستان ازی پیواجوه که پیواجوه ابناء چهار سریا پرسکه کل پیواجوه آشتی ویاجی بلکی او بکن یعنی جبوکو اوجی خراب و جبرکو مسئله تری چیه PKK خو فسکر بو PKK گوت اما مستقبلی کد باسه ویکی سروی مثلا انتگراسیون از همه تشتک بیجم رایدارین روجاوای کردستانی برایز مازوم عبدیجی بگرانی باسه انتگراسیون پر زیده ناکن جبرکو مسئله که حساسه یک بونی باسه یک بونی دکن مرو هیزین خواهین عسکری بکه یک ارتش هفبش آوا بکه حکومت هفبش آوا بکه و دولتك هفبش آوابكه لسر هن پرنسیبن هفبش و نرخين حمی ملتان تیدا جیه بگیره که هر کس بکار به خودی بریار انتگراسیون بگرانی هزین مارجینال این دروی جواکی وقتی داخل هزی که مزنتر دبن او انتگراسیون اش بروی حتی شه آنجاق دکاره انتگری جیانا مدنی ببه جبرکو ین چته ین دروی جواکی اون اگر بکاربن انتگرین مدنیتی ببن قط نبه و دمی مرود کاره قط نبه لسر وان هن پرنسیبین که تمام جهان ده حاتی قبول کرن لسر وی زمینه مرود کاره هم دولت کهبش ارتش کهبش و حکمت کهبش آوا بکه اما به وی شکلی به تو آوای نممکنه نه تنی روبریا خسر کمله که روبریا خسر جی انتگری تشتکی سوریه ببین یعنی او گوتن انتگراسیون مرو زیده بکار نین از بیشم خی یا محق راست دبرده لی قبا باسا تیگین ابی که انا تیگین دبیت به چه او کی بکارتینی براسي بتشنيتي بكارتيني تيجن هركس كاره لجور تيجنا بكاربينا راسته انتجراسيون يعني تشتي كوجيتي فهم كده تكاري باواك نينيجي بانتجراسيون بكاربيني اللي باواك يعني وقت تشتي تبري جوته بهفربونك جدل بهفربونك حمور رنگ ودنگ بكاربون خب ifade بكل اما مساله چیه پرنسیبین ما و پرنسیبین وان دجی هفن صديسا ایدئولوژی مل دجی هفن آوای جیانا مل دجی هفن جبروی که هنک زحمت مرو سر زمینه کی ور جمع بودو جبروی خو کنفرانس چید بن جوین الپاریسی جیل سروی اساسیه از گورد کم نوا هفته ده و چه بیجی دی روز ساعت ندیاره نه ما مست اف مسئله پرووکاسیون تمام تفهم کرن دولت ترکیه حتی نه هولدا برای چتین خوابی که بر روجاوای کردستان چه نبود چه نکاره نه به شکل که دن تر دیگره ایلو عشیرین عربان بخوازه چکدار بکه وانا سور بکه بهن هنجتان وانا بردسر قصده و بده شر کرن یانجی دبکو ددمین پیشمده اف جی هی اف احتمال جی هی دبکو ددمین پیشمده لهمبروان سروکین ایلو عشیرین عرب سویقاس جی ورن چیکرن و بخنس قصده دبکو هزر هتشی ایریشی سر قصده بکن شرکی مزن چی ببه و دولت ترکیه به بهانه آرامیه از بیچم وانا جهف بکم ناوبینکاری بکم از بیچم ودری روشکی آرام چه بکم به وی آرمانجی به وی بهانه دبکو داخل نوا مسئله روجاوای کردستان ببه یعنی سر دولت ترکیه ده پر پلان پروژه هنه بکیجان اوای از بیچم روجاوای کردستانه اف پرگال دوی بتو اوای نمینه دجیانه ده صدیقه اولی انا ابیه براسی yani tıgavat seride devlet Türk hevd de be her avay jiberku müdahale vi bike u deskeftiyen Türkiye gele kurtune bike çeşi desti vi be çı taviz havce bike evde kadar nafne tevide be o jibo veji ev tiştek ten kirişi şu ev
جولانی آن حکومت نو یا لسوریه حکومت درباستر دمکی یا سوریه وک ام بيجي والیتیک خود بینه دولت ترک وك اوكي خود بينا يعني فراسات جهاديست لوره ام بجو دخوازه ایران او باندورا ایران که روجلاتا ناوین ده هبو لوانز کومن ام بيجن جهاديست ایران که تيچو دولت تر دخوازه باندورا خو او بكبشونا او والاهويا كو جي ايراني او بيا آوا بيا دابره لها دویادا چقا بسر بکه و اسرائیل دویادا بدله که مثلا دقادا نابنه تویدا اسرائیل جالی ام بیجن نرخ مروفی و براستی که فرق شکر رحمت تشک کریاره کل غزه کرن و فلسطین فلان کرن او چقا دستور بدن به دستوری دا جبو ترکیه نظام لی Türkiye çiğ be bilad be hev de ku van kara bike ev xatere li peşiya gelekur li peşiya roja baji Türkiye kara yani ev minako kabere baskir işte dibin navi aşili arabanda hinek tişta çekirin mesela van roja beri eğer muhakkakta jevkir bu vana civine kirna bimite Türkora hinek aşili aram bera baji ev kirna diyar kirna ev ku xaşoy bu van rata bigern ev ku işte lidiji qasede işte buyra ev bikin van plan proje çekine civine katiye çekirin ev de ket بمنيه لجور فيجفيني وكيك تجود بكل هنك سروق عشرة عربان سوخاص ورن تشيكنا جبركو عربان لدشي قصده تشتك أصا تنبوجي تشتكي أصا ام بيجن دقادا نافنتوي ده جبركو تركيا دولتك و هفكاري ويجي هنا فيا دقادا نافنتوي ده بلا بك و بروجيا اشتيانه يكردا شل باکور چه سوریه خسریه دموکراتیک درباره ودا قاسه کی هن تشتن امبیشن پروپاگانداین درو پروپاگانداین دجبر دقادن نابنتوی ده مزن بک او جخورا لور اوکک و بک ترکیه her تشت تی اوکرن هیوی کرن کاره بک تفي كرت براسي دفي وارده خوسه ربابريا خوسه دوي وارده پر اوبه بالداري ببالداري تبقره وانا ممكن وكارم بكن تركيا دولتك كاره هنك تشتاجي جبر كوفيا او بك هنك تشتاجي دقادن امنه تبدا بك بازار جو ام تبين مثلا هات شيء سوريا كنا بازار باليه كي روسيا عليه امريكا عليه كي اسرائيل هر تشي كي تشد بيجي اريد بيجي كاربانا بك ما مستد سر فرمانا شنگالی را 11 سال در باسمون فرمانا داوی نها پشتی 11 سالان ام دبینن کو تدبیر کی پر جدی نهاتیه گرتن ملت شنگالی الوی دیجی هجی به پاراستنه هزین خو بخوا آوا کرنه تن اوه اما پاراستنه که ناونه توی ستاتوی کی وسا کو بکر به پیشیل حمو ایریشن در و بگره هجی تاسیس نبی الوی دری چوا مرد دکاره اولکاری شنگالی بخبن گارانتی که همی از دین در وی دنیای بکار بن وگرن سر مال و ملکی خو جیان کی لودری جیان آواکری بدومینن یعنی لگور حکومت مروایه موسى بدران افتني مثلا شنغالين براسي اف برسكريكا كورد يا روجلات نابين يعني تلي شنغال نكره حتى كو برسكريكا كورد روجلات نابين ده هبه حتى كو چاره سر لبه شنغال بسري خو نكره چاره سر غريداي هبه تدبيج يعني باكور روجلات سوريا نكره بسري خو چاره سر باكور امبيشن باكور نكره باشور نكره بسري خو مثلا چاره سر برسكريكا كورد روجلات نابين ده برسكري اف برسكري 100 سال بر جانا اوجبت تبقى ازادي بيجه جبركو بگوری کیف خود بگوری پیلان خود مداخله روجلات ناوین بکش خود اف پلان 100 سال برای کردستان 4 پرچه کرن کو وان پرسکریکو که امیرو بحث گنج برکو رو بدون و دیس اف دیزاین ورن چکرم نه 100 سال برای اف دیزاین روجلات ناوین لسراخ کردستان لسر کرده ها چکرن پیمانا لوزانه ام بزن سایقس پیقوت و دور لوزان 100 سال بشوده ایرو دیسا ناوند کردستان دیسا آلوسیا کماسن دیسا شراکی مزن هیل روجلات نابین نکا شنگال ام بریاکو اوکین امجید سالباکرا یازدمی ده همو شهید شنگال ببیرتینم بش دخل باروان دطویلم براستی فرمانا هفته و چاران بحزاران گل شنگال ام بیجن هات کشتن هیجی بحزاران ده جن و زاروکن شنگال
آگاهی جا عقوبت وانتونه چما شنگال نه اف کومن جهادیست گاوا کورد او پلانه که نافنتوی بنی را گاوا ایریش شنگال هات کرن لور پشمرگی پدکی هبون لور ارتش عراقی هبون لگو د چارچوبه لهف کرنه که نافنتوی ده هرمی و نافنتوی ده اف ایریش دیجی شنگال هات کرن ل شنگال با اوای کی işte YPG işte برخوردان شنگال گریلاین اعضای HPG چور o شنگال ایرو خسریه که ام خسری ام بیش ستاتیو که جخورا پروپاراستر خبری خستنه چه کردن و ایرو کاره قاسه که لسر لینگ خود بسکنه لی حتی که دقیقا نافنتوی دا نه ناز کردن ام بحثا ستاتیو شنگال اتکنه ایرو هات ستاتیو شنگال قبول کردن پکی ستاتیو باشور چی به ستاتیو باکور روجلات سوریه چی به ستاتیو ترکیه باکور کردستان چی به پرسکریک کرده. دوی دروشلات ناوی دا پرسکریک کرد چاره سر بله. جبر کو پرسکریک کرد چاره سر به نکات که دولت ترکیه، سوریه، ایران، عراق چهار دولت هنن. او هرمی. دو برجواندین هزه نافنتوی هند دروشلات ناوی دا گلو براستی گله کرد به فراست خویا ایرو به تگوشنا خویا ایرو کد دنیای چواتین ناس کردن به ایدئولوژی خویا ایرو او روشلات ناوین دا چقدر کری گوری برجواندین دولت ناف هیز نافنتوی تا جبوی پرسکریک مزنه دوی تنه شنگال نا پرسکریکا کرد با آوای که گشتی وره چاره سر کردن حتی کن نه چاره سر کردن نه شنگال کارش خطره ایرو تمام امبیشن اوکنین اما صبح به حسانی دکارن کومن جهادی شی دولت عراق جی دولت ایران جی ترکیه جی لحف کرنک پیک وره ایریش شنگال جی بگه دیسا ایریش کرداب کن یعنی مثلا دبی کرد ویا ام دبیجن ستاتیا شنگال وره ناس کردن قادن امنیتو باشه راست وره ناس کردن باشه en azından ev katliam ev statü çiye statü kebabın parası ne? Döy manada yani. Ne? Vere ama evci evi be. Yani gava tiştek usa vere kabul kırın parasına xwe evi bikarmin tişteki dici heye deve qada navnetevey de çima ev ferman ev ku sebebi ve fermanı bu sujdar bun ev شقص ورن دارزاندن ایرو چتین کو دولت ل عراق ل پیش وانا جولال نظام چوب سوریا بعض وان کن او چتبون يعني او برمایه وان انا سوریا او دبي كرد پرسکریکا کرد به تنه شنگال به شنگال نامه دوی با آوای کی کامپله با آوای کی توتال پرسکریکا کرد لسر به کرد برفره او بکن تنه شنگال خلاص نابه تنه روجاوا خلاص نابه تنه روجلات خلاص نابه پرسکریکا کرد لروجلات ناوین پرسکریکا سرکه یا همو جهانه جبو ویجی چاوی همو جهانه لی پلان و پروژه پر خطره جهانه ایرو ام دو بیجن تمو تیگوتن جبو کردان ایرو فرسنده که پر مزن هر لروجلات ناوین لی لقاسی وی خطره پر مزن جهانه که پاری بری تجب اسکر وان پرووکاسیون که بکاربن مداخله روجاوا بکن پرووکاسیون آن دو کدانه گلو هکه ترکیه براستی وان پرووکاسیون هم که پرووکاسیون به آگاهی هزین دروی ترکیه نکاره تشتک و سب که جبر کو اذه کو روجلات ناوین آنی وی حالی سوریا آنی وی حالی رژیم اساد بر پلان و پلانسازی که وان هبو چما افکرن ایریش ایران شر ایران و اسرائیل ام بجن حزب الله و حماس و فلسطین و فلان فلان پروژه که دیزاین که هک ترکیه و پرووکاسیون دکه هک دقیقاً نافنتوی دا چاو جرا ورا گرتی براسی ترکیه گلک تشتکاره بکه و کرد جبو کرداج خطره که مثلا چه شنگالده به چه روجاواده به چه باشورده به ها هک دوی دیزاینی دا براستی ترکیه تنه جبر کو دماسه دا دست خو پاری خورت بکه هودان وی بنجی یعنی چه دبن بلابن ترکیه شی دولت اندامه که ناتویا خودی هدا دیپلماسیا وی نظام چی وینه جبوی دوی کرد به هر وارده چه شنگال چه مثلا ایدیا چه روجاوا چه باشون ایرانجی هر رو امبیجن لورجی پرسکره کنه لترکیه جی امزان پرسکره کنه جبی مسئله کرده مسئله که قومه تنه شنگالنا تنه روجابانا چهار پرچه مامستا وتشتا تدبیجی مسئله کی پر مهمه یعنی وکی پیشنیازه کی همی مسئله لکردستانه هچرالین کردستانه وکی دوسیه کی بچن سر ماسه هزی نافنتوی جبو ویجی کنفرانس نافنتوی لازمن لنتیم یک بی جوینه تایبت لازمن
رهبرین روجاوی کردستان هتشه مثلا پاریسی هبودود بینن جوین ناو نتوینه به ناو بنکاریا فرانسا انگلتره امریکا بنا باشن اما تنه به سوریه ره به روجاوی کردستان ره سینور داره چوا به کی جان ره ربازی مربوط کره dosya ya komple ya her perçin Kürdistan'ı ve ki dosya ki tevli civine nabne tüy bike ev xewneki ev eger çebe ev buxa serkeftine ki mezene ev xewneki ne falan xabatı vecite kirin ev yekitiye Kurdane hatına cemhev ya Kurdan yani dibe iro Kurd hatına ci kusaku براستی سیاست کردان دیپلماسی کردان یعنی برخوردان کردان ایش و آزار که کردان کشاندنه هاتنه روشه که اوساجی کوساکو گره او انبیا زان یعنی آن الامر برنی قاشت که مثلا نتنه شنگاله مثلا نتنه روجابه مثلا پرسکلیکا کرد روجلات ناوینده کردستانه هستر جغرافیا هذا كرد لسر في جغرافيا تمام بقل دنا آرامی و آرامی ده وكبي ده بيجين ده اف ما فكر روا قل كرد حمو قل عرب وفارس وترك وقل İşte peki Kurda hayat naha çima evçe nebiyal rojalat anavinde jiberku Kurda hayat naha yekitiyeken netevi peknamiye ana hevdane ve tenkerin yani iro ku basata baskir le Paris'e ve hevditin heben de qadan av netevi yekbude heben ejdad sazi dezgein Avrupa'da yekiti Avrupa'da ben çavabe deve Kurd biyek dengiye ki hamu heze Kurdna vanda bari siyasi ideolojik çıd cudahi dibin bela bibin او تشتكدن او تشتنا بخوي ليه جبر دوزا كردو كردستان دوي حمو هيز لاي بارتي چه بارتي كردا رخصنه كردا هنه دوي konsey ام konsey دبا ام بيجن نبدي يعني دستك دبا او كي دبا لسر ناوي كردا دوي بيك دنگي كي دناته يو بوجي دي كي اوروبا دا جي تقادم دبلوماسيا نافنتوي دا خازن خو بكن يك دوسيا بكن يك دوسيا پیشی اوه یعنی چاره سری بیابه جبو ویجی işte hevdane lidar xısna kongre netevi lidar xısna işte yekitiyan netevi xabat evin tenkirin az bugum yani bir tahminamın edi Kurd zanın ku yani edi olsa evkeke Türkiye yeko take kesin abi ya behevre ya kat biraz ev slogana ka Türkiye ya haber heye Kürtçe ve behevre ama mesela kapasite hezin heremi hem mesela meya او davamaya oksam mesela çareser bike ve ki Irak Revebriya Suriye devlete Türkiye İran yani hezin heremi dikarin de nava xada dava Kurd hakikaten bir serfrazi çareser bikin yani pedviyame be hezin navneti tune çaveseyem netevi yekbi Amerika ana پرسکریکا کرد نه پرسکریکا هرمی تنینه از ویا اکم یعنی تشتیک اگر می پرسا تفهم کرده پرسکریکا ترک پرسکریکا هرمینه تمام پرسکریکا هرمیه چهار دولت هنه لیدر کرد بیشتر آخا کردان به کردان لدیجی کردان پولیتیکای امحا و اینکار bu سالانه بکارتینن لی ev دیزاین جالیه کی واحد کرد ev dizayn جالیه هزین نابنتوی واحد کردن و ev dizayn usa yani her halde pedviyame be hezin navneti heye صدی صد yani bu xanna vaxada ne karın çaresi yani heke bu biyajo ev yek doji çima me karın çaresi kim be hezin navneti mizan çünkü ev dizayn gondaniye dedo hezin navneti himbuyin en bebejin himbuyin koden sat sal yani mesela devlet Türk لسر هم قودا هادیه آواکرین کو 100 ساله چله ev قود Kurd tünene teştek usa tüne kiluk Türkiye dici Türkiye ama Türk'ün 100 sale bivan qodan civate katiye perverde kirin به heman teşt emzanın felsefeye bazı ideolojiye bazı rojalatan abin Ali edine li İran edine rivek evka şiper yani ligor xwe بنيرن أسد شو هكا في برسجانا شخوت كم هكا أسد بكردارا لهاف كرناك بكرة بهذا كرداي سوريا لهاف أسد داوية أسد وصناتكو بني جبركو يعني برا كرد دي أخونا بينا شد ببلا ببا أسد شو أنا أبي قاتلة شونا أسد أو شد كم سرگey Lavrov وزیر کاریدر و یه روسیا بریا دوسه روژا خفیه دبیجه لسوریه بلا مافی کردا حتی داوی ورا ناس کرن مثلا بنيرن میریک زوده لسر وظیفه خواهی و که وزارت کاری در و
او قاستولی جوینه جنوی بو سوچی بو استانا بو یک روزه کی باسن اسکر نما فکر کردن نکر مثل ناوی روسیه tamam پیشنیازی کردان اگر چواتو دبیجی به اساد بده قبول کرن نه اساد دکت و نه جی شرط چید بو و دمی پروبلم حل دو اما او سرگی لاورو ویمه رابیه ایرو مینا کو نوشیار به دبی بلا مافی کردان مافی کمین نتیمه باشه تشما 2 سال بره نخواست ها چما او قاسم علاوه تکر چما اسد و الور رهبری شامه رهبری دمکی چه روسیه به هفدیتine çetke. Mesela Rusya ile Peravin maske çehbun vakta Sovyet'e da benderaka wan hebu iman miman. Lavrov yani avqa brasi işte be ahlaki basa ev nizan na zede nakhwasa ew çiye Lavrov jiberku heta şellure jiberku çave heta şey tehdit ke yani bema heta şera dbeje yantiye dakhwaze min kabul biki yani bene dve mafi kurda wen ez kurd jiberku ki tako Kurda 15 sal tev Esed و Türkiye و İran و سر او چه روشه و نه هیچ یک رهبری که روزنامه کردستان تبلیغ و به های ها از مثلا بحث شدیم انا پاری بری تبعثت ناونتوی پرسکری یک ریدان دولت ترکیه بکه به افرین دیسه او بون هم جبو گوتنی مثلا نه صمیمینه صادی حواله بدران افجیه براسی انبیا جدبینن yani Kurt em îro dinêrin di rojhilata navîn da ji ber ku ana Rusya jî binê ji ber ku polîtika bike di rojhilata navîn da divê Kurda berçava bigire her çiqa Amerîka jî divê bigire İsrail jî divê bigire yani hemû hêz divê bigire pekî ev rola Kurda ev Kurdên ku mesela Şengal em dê salvegera em bêjin hatin dam ber qetil kirin tune kirin bi ser hewlê re de çûn yani tişekî acayip kirin yani pekî çi bû ku îro Kurd Rojhilata navînda işte Paris gazê dike işte Lavrov da axve işte Amerîka li aliyekê da axve işte em bêjin Tom Barak ew kê şêwirmend merve taybetê Trump ew tiştekî dibêje çima yani Kurda tekoşîneke berxwedaneke usal rojhilata navîn daye çi li Başûr çi Rojhilat çi li Rojava çi li Tirkiye Kurd êdî hatina ciyekî usa ku êdî kes nikare ev hêzê netewî ku em dibêjin dîzayn tê çêkirin ew jî bê Kurdan nikarin li rojhilata navîn dîzaynê bikin lê li bir de tekane ew keke Kurda heye bi aliyê herî qals aliyê herî Kurda pêknehatine ev kongreya netewî yekîtiya netewî û li ser navê Kurda desteyek ku li ser navê hemû Kurda diqada nav netewî de biaxive işte kingê ku Kurd giştinê Kurda ev jî pek ani ve çay burası em karın bibêjin kul rojhilata navîn de işte Pirskeka Kurd û Kurdistan Kurcê wê wek gelêndin çi bi wanra çi bi serê xwe çi ew tiştekî din alî rêveberiya ew nakin bi çi xweserî çi federasyon çi tiştekî din lê Kurd wê kare wê gavê Kurd bi tamamî ewlehiya ku îro em dibêjin Şengal statû asıl statû wê çaxê ye û ez dibêjim em nêzî vê ne heke em yekîtiya xwe pêk bînin Pirskirêk nemaye Naha em di pêvajiyê kusa balkêştan e hem destpêka tiştekî hem dawiya tiştekî mesela dî Kurdan tevgera siyasî Kurd biryar daye tekoşîna xwe ne bi çekdarî bi rêyên siyasî bi müzakereyan bimeşîne ama merî wextê bela xwe didinê Şengal tê bîra me yan jî Rojavayê Kurdistanê li ber çavê me ye parastinekê navnetewî jî tune ye garantiyekî jî tune ye و جیکو گارانتیا پاراستنی تونه به هم جهوا و هم جعرده و دیسا جی ملت کرد ما نمجبوره خب پاریزه برین چکتاری یعنی توش قصد بریار بدیجی توش قصد بریار تکوشینا سیاسی بدیجی جالی عسکری و تو مجبور نی خب پاریزی محقق یعنی از بحث راستیت کم yani لروجالات ناوین به پاراستنی توش تکین نابه لی ام tiştek de got di çarçove em bêjin Bakurê Kurdistan da tevgera azadî ya Bakurê Kurdistan divê çarçovê de niha Türkiye 42 sal şerrekî bê eman çêbû li dijî gelê Kurd Kurda şerkir devleta Tirk şerkir. Dawiya vî 42 salan de em hatin ciyekî wisa rewşeke pata.
با آوای چکداری نه ام کاربون دولتا تر تک ببن نه دولتا تر کاربو تغییر آزادی تک به او لور دوی د چارچوبه دم ولاتک دموکراتیک ده هم دموکراتیک بونا ترکیه تشتکی دنجی ام باسگن ام باسا چار دولت اتکن ایران عراق سوریه و ترکیه گارانتیا ناونتوی یا هریمی دوی او دولت دموکراتیک ببن جبرکو بکاربن ام کرد و بوارا بکاربن بجین عالیه دن اوجی جبر شر لدیجی گله کرد بنه عراق چه حالی ده چو سوریه چه حالی ده چو ایران اوجی کتر وشکه چوا باسکو ملیوشکن دولتا ترک آلی که دجی اوه دولتا ترک شی حیان ها پروپاگاندا تکره بالا بزن دگو از کرد برای منن تو پرسکریکا که مب کردارا تنه پرسکریکا مب لدجی افناب او که داد بیشم لدجی تروره اشتا لدجی من ترور تجی شراکه چکداریه و دقادا نافنتویدا براستی و پروپاگاندا دولتا ترک هرچندی همو هزا زانبو پروپاگاندا که دره وجی لیدی سشبو منفعت خوشی اف پروپاگاندا قبول دکردن آلمانیا هیچ کردا دکره جبرکو ایرو به تشتی کو ام دبیشم به işte ravasanda çek dev berdana tekuşne tamam tedbeji çek tekuşne çek ahmet şu çeko medev je tekuşne çekdari be da buriyen demokratik em duxasın pırske ka kul çara ser ki kerem ki baş hallever adbeşin henek o argumanu propaganda ya terör lediji gelle kurd hatiye helanin o heke be şarjı çebe havale beden az ve pevaşı bu sat benim پیواژوی که مثلا ترکیه دنمیه که از وقت دنمیه جرباندنه که اوه بسر بکده هیوینا ما بسر کتنه دیه باسته ها هم جبو ما هم جبو شانسه کی ددن دولت ترکیه aynen صديق جبو مدنی بن جبو تبلیغاتی بن جبو اوجی انتگری مدنیت او پرخوش بو بالي بده دفي او انتجري براستي انتجري مدنيات دفي ها انتجراسيون هم في والد يعني جبو من اوه جبو من جواکی که مارجینال در وی مدنیت مروباهیه راسته داخل مدنیت دبه نبه او بریار بده هون انتگری مالتی آوا سپاس هربی تماشاوان هجا خبات شاکر هلبسفان نه آماده مرای ما مستبخیراتی نه بخیره ده بگلک سپاس ما مستیرو روزک راشه سالوگرا کمکوجیا شنگاله فرمانا لشنگاله کامنک لحظه ته گذار بکن تو ویروژی چه هستی کی شبو شنگاله نه بگو من دسری ده سلاب رز جبو حمید تماشاوانان و از ویروژا رش شرمزار دکم شهیدن و ده سه طباخه 2014 هنده حمی شورشن حمی شهیدن شورشه بیرتینم و بجنا خال برواند تاوینم روزکا رشا بگومان روزکا کو قطناش بیر کرن بابو باپیرن ما قالك جارا بحثا فرمانان دکرن يعني ما قد تخمين ندكر كو فرمان ببيشي ويد بن دبي عصر ده دبي صد سال ده بدنابا به تکنیک ده دنابا به هبونه ده دنابا به پیشکتنه ده روشک ولو جدال دیسه بسر زیدیا ده وری یعنی بسر حرم ده وری بالراسي جي يعني مروب ماتمايد ميني فرمانين ازيديا ما حس كربو ما هنا كي سروان خوندبو ما جدبه بابي خوا بابيري خوا ما گهدار كربو چه دكرن ليه اف فرمان ما تشاوي خوا ديت يعني تشتكي قوت بتشاوي خوا ببيني و تشتكي كشتر وري قوت نوك هبا يعني خوشت بيرا من از دوية بشتي 20 روجا از شوم شنغالي يعني ديمانكي عجيب دیمنکی تالانه دیمنکی کو قط خیال ناکه کو چاو دبی 100 ساله ده دیمنکی ولو لبرچاوه ته چه دبی هاو قاس ملت جی خود درد کدن ده بجمال خود دردن عربی دريده مال خلقي قد دريده ماين زاروكين خلقي قد دريده آبتين وشوين وكيدن دنابا به توز و دومانه ده تزانه مها طباخ خاصی مهک گرم و توز و عجاجا دنابا به مهده او کریدورا کو بکرین
روج آبایان یپهگی و یپهجی کوه چاقه یعنی او دریه هوای دریه جیانه کو جیر نه هاتا بکرین از خوش دوی باوریه دما کو ایرو یک ازیدی دچای شنگاله ده نبو بلکه یک ازیدی هرم تبیجی ده نبو جبر پیشیا کومپوژی کم مزن هات گرتنی شانسا کی می مزن گله کی وک ازیدی هبو کو روجاوای کردستان هبو شورش روجاوای کردستان هبو شانس هین مستر کو او هرما د برج هرما چای شنگاله ده جتلکو شری او آل حسکه ده گلک د برج هاتبون رزگار کرن او دور کاریبون کریدور کی بکن یعنی اف روجکا جمع ازیدیا تجارا نایش بید کرد واز باور ناکم کو یکی ازیدی یا یکی ترک یکی مروی و بین اشابی ما مستخبات شاکر البت مروف جبیر نکه مسئله چاره سر نکه نه مسئله جبیر نکنجی مسئله حل نبه بیرامده دمینه تند به چافکانیا ایشیج مرا اما حل نبه ام هیچی ندبن پارستنی دانه نه دولت عراقی هست او انسان ما حمالتین عراقی بون عراق نپارست خودی لوان در نکت حمالتی خواه نپارست پیشمرگل وی دری بون نکارین بپاریزن والحاصل روش هات yani 5000 insanın me keçujinin Kurdin ezdi hatın revandı. Li berçavê dünya alemi. Devleta Tirkiye jî temaşe kir. Ez dibêjim gelo devleta Tirkiye şansê xwe ê hevkariya bi Kurdara belkî wekî li Kobanî li wê derê jî wan nekir. Devleta Tirkiye dikarî bû mudaxele bikira. Ama tam berê jî tevgeriya. Xwest şengalê serû bin bike. Demografiya şengalê bigerîne. Yani ew hêzên ku îro dixwazin bi Kurdara aştiyê pêk bînin di hin pêvajoyên dîrokê de şansê xwe ê dostaniyê, hevkariyê, exlaqê cînartiyê wan da kirin. Di rewşa îro de şansê wan heye vegerin û ji nû ve bi dest bixin vî şansî. Yani ez niha bêguman yani eger em il heremê binerin û şansên ku hatîn dayîn ev 27 Sabatê şansê herî dawî yê dewleta Tirk ku karîbê xwe ser linga bigire û dostaniyeke demdirêj dostaniyeke rast li ser bingehê rast bi gelê Kurd re deynê. Ev şans rêberê gelê Kurd da Tirkiye û hemî rê û şivîlên ku diçin ser çareseriyê û vê biratiyê bihêz dikin vê biratiyê xur dikin hemî rêv hatin vekirinê. Yani çi di fesexkirina PKK de bê çi di şewtandina çekan de bê çi di seknandina şer de bê çi di rakirina şer ya ku li hemberê dewleta Tirk şansekî mezin niha di destê Tirkiyeyê de ya eger Tirkiye'de bir akle inkar û tunebûna Kurda berdê wê karîbê ku wê karîbê dostaniyeke nû li ser bingeheke nû bi Kurdaran lê eger bivî me jî bivî helwesta ku heta vê kêlîkê jî ez xwe weke mirovekî ji nêz de dişopînim eger bivî me jî heta niha jî ez texmîn nakim ku tu pêşketineke wilo zêde çê bibî. Ev me jî pêşiya çareseriyê ve nakê. Ez bînim bîra mamosteyê xwe êrişa li ser Şengalê çima ji êrişên din cudatir e êrişên pir alî hebû li ser Şengalê. Mesela em numune hêza ku êriş kir Daeş bû. Daeş hêzeke nenas e nemeşrû ye di dünyayê de. Ama bi qasî Daişê dewleta Iraqê sûcdar e ji ber ku vê kişiya müdaxele nekir û piştî ku xweserî hate îlankirin jî dewleta Iraqê dev ji Şengalê berneda tim bû gef bû tehdît hat wê derê xwest tim ewlekariya wan ji bin garantiyê derbixe. Xwest bi rûmeta hêzên asayîşa Şengalê bilîze. Dewleta Tirkiye ku qaşo bi qasî 2 milyon hemalatiyên Tirkiye Kurdin rojekî nefikrî
ku şengalê bixebin garantiyê yan jî destê alîkariyê dirêj bike tam berova jî hem destek da Daişê têr nekir ser da jî di pêvajoya xweseriyê de heta salek berê jî tim bi dronan êrişê şengalê dikir. Êrişekî pir alî hebû li ser şengalê. Dewleta Tirkiye gelek rêveberên me ê li şengalê qetil kir. Bi rûmeta milletê me lêist. Bu sebebê koçberiyê. Hê jî milletê me eger îro venagere şengalê sebeb dewleta Tirk e. Tirsa dronan e. Nebûna ewlekariyê ye. Ji ber vê yekê dema merû pêvajoyî jî nîqaş dike merû van rastiya dewleta Tirkiye jî li ber çavan bigire. Gelo dewleta Tirkiye ji bo pêve ji bo me tehdît e ne tehdît e. Soz dide me ku ew êdî ji vir û pêve nebe tehdît qenebe. Bila alîkariya wî jî em naxwazin. Fikra te çi ye servan tiştê ku ez dibêjim? Niha bêguman yani eger em sûcdarê komkujiyê bi rêz bikin sedî sed em dikarin bêjin dewleta Iraqê rola xwe nelîst em dikarin bêjin pêşmerge birayên me yê ku 12,000 pêşmergeyên di wir de ku bê teqandina yek fişekeke ji wê de çûn eger yek fişek bipeqandine yekî tenê ew bêkêsiya di destê xwe bide şixulandin belkî nebûye ya di duajiya ya sisiya jî gerek em lê bine Mahcubiyet jî hîs nake. Bêguman em eger em berferah nîqaş bikin em dikarin li hemî aliya lêkolîn bikin ji ber ku dênê xwe bidiye mesela çi qas dirzî beşekî dirzî di nava İsraîlê de heye ew beşê dirzî ji bo navî beşê Sûrî de were parastin hikûmeta İsraîl bi hemî hêza xwe dixwaze wê derê kar bînê bikevin destê xwe karî yani bi hêncet bê ji bo xwe bê ji bo çawa bê lê dibêje ji bo na dirziya bê dikim. Ev dewleta Tirkiye ev şansûndan kir. Yani dewleta Tirkiye dikarî bû roleka gelekî pozîtîv bilîzê hem Kurdên aliyê xwe qanic bike hem Kurdê Rojavayê Kurdistanê, Kurdê Başûrê Kurdistanê, Kurdên dünyayê tevî dikarî bû roleke sereke bilîzê ku vê biratiya ku bi rastî em dixwazin û vê biratiya ku na rêberê gelê Kurd daye pêş karî bû hîn 2014 da vê rolê baş bilîzî lê bereva jî vê kir. Bereva jî vê eger em binerin di deriyê Kubanê re çeta derbasî Kubanê kirin. Yani ev ne iş bîrkirinê zakîra me ne ew zakîra masiye ku em neqeba şevirokê ji va tişta bîr bikin. Dewleta Tirkiye hêzeke mezin et heremê de eger vê hêza mezin bixwaze bi kar bîne wê sedî sed serrastkirina biratiyê navbera xwe Kurda de serrast bike. Vê nekê wê nikarî bê di heremê de bibe hêzeke xwedîbandor hêzeke ku karî bê di heremê de rêveberiyê bike. Wê nikarî bê bêyî Kurda, bêyî hêza Kurda, bêyî aşkirina Kurda, bêyî hevkariya bi Kurda re wê nikarî bê. Ji ber vê şansê ku heta niha Tirkiye winda kirine ji ber ku ne tenê xwedûrî xwezî xwedûrî Kurda bikira bigota elaqê min jê tune ya. Mudaxele kir ku Kurd werin tunekirin, mudaxele kir ku rêberên Kurda werin şehîdkirin, mudaxele kir ku hêzên Daişê hîn bêtin heta îro jî mudaxele dike. Heta vê kêlîkê jî mudaxele dike. Yani şerê ku îro ji duhde li Dêrhaf li Neqeba Heleb û Tabgayê de hatiye çêkirin destê Tirka jê ne dûr e. Destê dewleta Tirk jê ne dûr e. Yani gerek em vê rast bixwînin. Heta niha hêzên ku bi dewleta Tirk ve girêdayî di nava Efrînê de, di nava Minbicê de, di nava Helebê de rojana provokasyona çê dikin. Devî dirûna ber de, devî soza ber, devî her tiştî ser erdê pratikê ku nizanê di pitika bixwînê dikarê pratika dewleta Tirkiye bibînê. Bi vê aşitî çê nabe, bi vê aqilî aşitî çê nabe. Heta niha heta vê kêlîkê tekeke xwe fesix kir. Şer hat seknandin, sîleh hat şewtandin, rêberê gelê Kurd hewqas bank kirin. Dem 24 saata di nava dem partî 24 saata di nava kar û xebatê de ye. Ragandina Kurdî heta asteke herî jêr di nava yani tê gef û gefa tişkê yani xwedûrî provokasyona dike. Ev hemî têrê nakin dewleta Tirk di nava provokasyona de dwê de da hîn nabil
نابل پیواژوی نکریه نابل ترکیه که به ترور قط همچی دژم کردستان که به ترور ولی همیشه ولی همچی کردستان که به ترور خوازن بیزید خانه که به ترور خوازن شنگالی تشتکی دیج درخست هوله شنگالی اثبات کرد که دولت ترکیه ده مثلا همولاتی بونه ده دروان دکه چوا مثلا نتوه پرسین ترک iddia dikın که Türkiye ne tane ayde nijada Türkiye nave Türk nave wan kesane eku hemolatiyen Türkiye'ne yani ki dibe bla be ki jan kavmi dibe netevi dibe ki hemolatiye Türkiye be navi Türkiye qaşo lgori kanuni ama em dibinin şengale derxist hole ku devleta Türkiye devleta Türkane nijada Türk seri Türkmene ki beşe le derve sinori Türkiye çe müdahale ke Türkiye'nin Kıbrıs'ı ku alakavan be Türkiye tüne normal ne hemolatiyen Türkiye'ne devleta Türkiye dikare biçe müdahale ke yani insanın ayde nijada Türk le kudra dünya seri wan bike ve belay Türkiye jibovan dikare her tişti bike mal mülki xwe seferber bike ama Kurdeki le derve sinori Türkiye seri beşe berde müdahale tam berovajî devleta Türkiye xwe seferber dike ji bo kuştinawi ji bo ji holê rakirinawi ew jî tirênake Kurdê nava hemolatiyê xwe jî kir dike yani ev jî îspat dibe carekê din fikra te merak dikim yani merû dikare vê meselê berfiretir jî bike devleta Türkiye bi halê xwe îro dervey qanûnê xwe tevdigere yani aydê temamê qewmên li Tirkiye ne aydê nijadekî nijada Türk rasta ez sadî sad ez wilo dibînim ji ber ku yani dev piştgiriyê berda û dev ji gotinê xweş û dev şayîkiyê û siyasetê jî ber rasta min ber çavat bînin pratikê bînin yani ez vê dibêjim eger em tenê mesela êzîdiya münaqeşe bikin êzîdiyê şingalê dev jê ber êzîdiyê rojava dev jê ber da êzîdiyê Bakurê Kurdistanê de hevsî sal doza gundeke li hokê çareser nabin ji ber çi ji ber hinek qurûciyê hevalbendên dewleta Tirk navdena ji ber wê ez vê dibînim yanî ji çareserkirina pirsgirêka zêdetir gurkirina pirsgirêka Tirkiye dide pêş bi vî şêweyî ez qet texmîn nakim ku dewleta Tirk eger me jiyên xwe bê mentalîteta xwe neguherê wê nikaribê ne pêv ajoyê bi pêşê xê wê nikaribê ne Kurda qizinc bike wê nikaribê ne heremê bêtir bi ser xwe de bikişînê wê xwe bi tenê vêle eger em van bîst û çend salên ku AKP tenê li ser hukma em bibînin eger tenê bi İslamî jî bi meşe wa sadî zêdeyî notî Kurd Müslümanên û sadî zêdê heştê jî wek Erdogan Sünnî jî yani eger em tenê Müslmantî heriyê de eger tenê bi hemwelatiyetî heriyê eger tenê bi demokrasiyê heriyê de derawa dike di tarîxê de deraw kirine û heta niha jî derawa dike ji wan were Kurdê beriya 5 salî ne beriya 100 salî ne wê çend derawa wan bike çend delebêriya wan bike wan bixapîne û dîsa wan bîne serê meremên xwe pêk bîne wek çawa di dema Lewzanê de çend Kurdan dora xwe wek Hesen Xeyrî wê din û dan dora xwe û dewleta xwe pê ava kir û taliyê de qira Kurda heta 1937 mezheb dît ku çend serhildanê Kurda têk birin ev bi mantıqî bi vê hewlên Tirka bi vê rabûn û nişna Tirka bi vê biratiya Tirka Kurd lê dikin biratiya qulung û rêvî yani eger lê vegerê biratiya qulung û rêviyan yani tu biratiyê çawa dixwazê biratiya Kurda tu çawa dixwazê biratî wek hebiya biratî bi her tiştî şirîkê te ye bi her tiştî wek te ye Kurd di nava Tirkiye'den pêş demiş Kurdistanê ve di nava êgo Stenbolê de dibînî çi qasî wek tu wek xwe dibînî êgo di Enqerê de dibînî çi qasî tu wek xwe dibînî yê ku li Konyayê bi hezarê sal bi sedê salan heta tebirîna li Konyayê danîne te lê devkine tu çi qasî wek xwe dibînî mamoste xebat tiştekî pirsim niha pêvajo heye pêvajoya me a bi Tirkiye re
گلو سبه دو سبه ملت ما ازدی لاوروپای آماده نه وگرن سر مالو ملکی خواه الباکور کردستان لویران شهر لباتمان دی او دورین گند ازدیا نها مساعده جبوکو ملت ما وگره گلو مالو ملکی وان چه هاتیه سری وان دست گندیان دانه کیب کارتینه وانا ازیدی هر تمی هول ددن کو ازیدی دخوازن آرامیه ده بجین ازیدی دخوازن دنابا ملت خود سر بلند بجین دکاریبن به حرف و عادت خوا دکاریبن وقت باب و باپیرین خوا ازیدی او ازدایتی او لکه آشتی خوازه ازدایتی نشر خوازه ازدایتی شر کسی ناکد ایریشی کسی ناکد مال و ملک کسی نابد دست نابجه ناموس کسی اگر ری لبر ازیدیا ببه باور بکه بلکه چاری ازیدیش در وی کردستان نمینن ازیدی بگرن ازیدی هبونا خود سر آخا خود بینن ازیدی حتی نها اگر دلی بنره بکرده دچن كلمك آخوان بريكا وان ده يعني آخوان وآباوان برات هم جرد بيجنه هن جرد بيجنه تبرك يعني برات وتبرك آخا كردستانية آخو آبا كردستانية يا نسل نو جي فكره جلو نسل نو يكل أوروبا هاتنا دنيا جوان جي بوي منطقي فكرين جلو أنا ناقو ريو يعني ريل بر ازيديا بيكو ما يعني تشقاسي ترس هيا تشقاسي كومكوجيا طرشي بويا تشقاسي بباوري تشيبويا اگر اب بباوري يعني ممكن اكون نقابه شبرو كده بباوري الرابي ندنا برا كردو تلكادا ندنا برا ازيدي ودردور ده ازيدي وحكومات تركيا ده اگر حتى حكومة عراق جدا يعني حكومة عراق لما دين خدنا قال تنج بو تركيا بيجن تركيا دا زيدي قري بابي واب شارع سركرنا يعني اب ريبازا اشتي كو بي كوري او دردوري يعني او كرد الهبد بكن ما في كردا وري پیش خستن و هناك الهبكرين شبابي يعني زيدي باور دكم يبري حركسي باقرن يبري حركسي لواري خو باقرن ونهاجي پرانیا ازیدی اگر تدین خو بدیه دا پرانیا ازیدی تا اوروبا دا حتی مریه خودشینن آخا ولات حتی مریه یعنی خوش آخا ولات قد نکرن خوش دیروکا خو قد نکرن خوش ولات خو قد نکرن دچن زیارت شي دچن دبینن ام دکارن بجین ام نکارن بجین ام دکارن خور خانیه کی ابا بکن ام کارش خور پیروزگاه کی ابا بکن نها دبی روجه دا وک ایلو نها دبی بیرانینا 11 سال وگرا شنگال دا ازیدی وک برسب روجاوای کردستان دا ابا کرنا پیروزگاه کی ایلو کبره کوشه دینن کبره اساسی دینن کو د روجاوای کردستان دا پیروزگاه که ازیدی وری آبا کرن دیمه که ازیدی هر دبره داد خوازن لخاکا خو بگرن گاوا کو او شرط و شروط جرورن آماده کرن لی بگی شوی نها دی باور کن شیروی تا پر بالکشن پیدوی هی مرو برنامه که تایبت به تمامی سروی مجاری چه بکه روشا ازدی میل اروپای باکوری کردستان مرو چوا بکار به چاره سریه که پیدا بکه اولکاری آوا بکه حقیقتا پیدوی هی برنامه که دور و دریج به جناب تراوره کرن آخافتنا تجی انالیزی ته گلک مروان ترد که مالاته آوا وقتا مبداوی بو ما مستخبات شاکر هر هبی گلک سپاس لا برج بو و هر هبن گلک سپاس نهاجی